Maya payabak po kay kayungan. Siklod tamo po para king oratio emperata laban king COVID-19. Itamongan po, o mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami kaya kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kaya ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amig dalang dakal akasakitan kaya kami at may kamate na karing dakal ataw. Adwan mingini kaya ing balikdan mo kaming may punlugod at iyachat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo la, ring taong may tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi la, ring pekapon ning pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan dayti makasalikot, at bukod mong para king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalang milaring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambenim belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayang nabi. Pagkalam mo kay kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbahin loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos. Emo sana pisawili inga krismi kaya ko, king kagulangan mi, nune bakpus mo kami kabus king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. patulo naming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Luklok tayo po sa gulit. Kambeda po din kaya katampong pasariling kapagnasan kaniting misa, daraong dala naman po din makatuking intentions. Kapasalamatan da po di Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Rudy Ildefonso, Romel Malyari and family, AR Care Pharmacy and Convenience Store, Lourdes Tolosa, Eliazar Tolosa, Esel Tolosa,
Rodrigo and Lisa Pangilinan and family, Arnel and Lulet David and family, Albert and Giselle Tolosa and family, Eric and Jennifer Tolosa and family, Eduardo and Jenny Tolosa and family, Edison and Lori Pineda and family, Elmer and Lulu Mercado and family, Makapagal family, kapasalamatan King Aldo ng Keboytan, Limwell Franco, kapasalamatan daw King Aldo ng karelang kasal, Mr. and Mrs. Robinson Velasco, para king special intention dari Joe and Rose Terentino and family, Nida Manalad, William and Patricia Velasco, Elise Rosel de Maunahan, para king malalagwang kapaldanan ng Felicidad Lumboy, para king lananggang kapainawon ning kaladwadari, Margarita, Isabelo, Domingo Senior, Domingo Junior, Erlinda, Jose, Monsignor Felicito, Ezekiel, Carl Adrian, Neighbor, Karen, Jose, Benito, Marcelina, Aris, Mina, Gloria, Dominga, Ernesto, Nicolas, Sita, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Ingkaya katang pong kapag masusyan, panimunan niya pong Reverend Father Aljim Tuason. Makiabetang po king dalit apamukulat. Ang
Ating meto nga pamilya ng Diyos, makatipon tamo, king lagyo ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Itamo, agyamang dakal tamo, metong tamo mong katawan kang Kristo. At kaya katamongan, mi biyaya ing Espiritu Santo. Ing Ginong Jesus manatili ang parati kaya kayungan. At kaya ka ang timurin. Katlong Domingo ning karaniwan na panahon. Kaniting kapag masosyan, mi papaganaka kaya katamo. Kingatintangan kanya-kanyang makapasubaling misyon. Atintangan kanya-kanyang responsibilidad. Kanya-kanyang obra at dapat talakaran, gampanan, kimbye. Karing pinandit, etamo meging tutu, karing kaya katang kayawsan, karing pinandit, etamo telakaran, ing kaya katang responsibilidad. Karing pinandit, gilutan tamo, ing kaya katang kayawsan. Sisyan tayo ti, batang maging karapat dapat, makisulo, kindulang ning Ginoo, kaniting misa. Ginong Jesus, ipagkalugme kay kami ing kalayan, ami pangako karing bihag ning kasalanan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Heso Kristo, bustan mong abayan da ka, king pamipasyag mo, king mayap mong balita, karing kalulo. Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, pagkaluban mo keng kagiwan, timawa, karing mayayalipusta, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ginoo king kekang ganaka, ikabos mo kami king sablang pamikasala, banlubos keng maging malaya, mabye at ganap pangataw. At tayran mo kami, pahinturo kimbye alananga. Amen. Manalangin tam. O Diyos, sa igpami, kapamilatan ng Jesus, ipayabot me kay kami ing mayap mong balita. Tanggapan mi neman sanang ngeni, ing banwan ing grasyang papasyag na. Ipagkalob me kay kami ing banal mong Espiritu, banarina na keng sala, at agawang timawa para keka,
at para karing kapatad mi. At king saop na, ayatad mi sana ing mayap mong balita, karing pakakalulo at karing bihag, karing bulag at karing mayalipusta, banding sabla, takmanda ing kekantula. Tiyadwan mi, kapamila taning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambemot ning banal na Espiritu. Meto nga Diyos, manggaman kingalanangga. Amen. Pamamasang ibot, King Libro ng Nehemyo. Dela ning Ezra, apari, ing libro ning batas, ketang lugal anong nulo mititipon ding lalaki, babay, at anak ang makaintindi na king pisasabyan. Binasa niya kareling batas, ketang lugal anong nulo makatipon ding memalen, manibat na itang abak, hanggang ugtungal to, at may kiramdam lang miyamasamas ding sabla. Makatalakad ay Ezra, king ang tabladong dutong agewara, para king pamitipon ay ito. Makalawe lang na mataring tao kang Ezra, kabang makatalakad yo. Tinalakad lang ang ding tao, inyang biklat na ning libro. Nga ng Ezra, puryan niyang ginu, in Diyos asari degulan. Tinasdoring gamat daring tao, at ngarang may kibat. Amen, amen. Di kuroring buntok do, at migsakabla king gabon, king pamanyang baking ginu. Binasa re karelo ing batas ning Diyos, at linikas de, ampo binye kabaldugan, banaintin dering tao. Inyang abalo ring tao, ing sukat dang daptan, agpang king adwan ning batas. Metagkila kapanandaman, at mipakyaklo. Inya inehemias, ing gobernador, i Ezra apari at biyasa king batas, at ding levitang manisplika king batas, sinabira karing tao. Iting aldoyti, banalya para king ginung kekong Diyos. Inya ako sukat malungkot o kikyak. Muli na kayo at magsaya, mangan kayo at minum, at dakayanan nyo lo, retang alang pamangan at inuman. Uling banalya iting aldo, king kakatang ginu. Inya ako sukat malungkot. Intula ababyening ginu kaya kayo, yeng kekong sikanan. Amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Ding amano mo ginu, espiritulo at biye.
Ing batas ning Ginu ganapya, babyayang bayong biye king tao, apanaligan na ring tuntuna ning Ginu, kabyasnan babyera, king taong alang balo. Ding kautusan ning Ginu matulid la, ninuman ing tutupad tula ing kamtana. Ding utos ning Ginu ustula, babyelang sala karing mata. Karapat dapat ing gumalang mitmong takot king Ginu, sukat manatili ti kapilanman. Ding atol ning Ginu, pawalang katutuan, alayang kakabiran ninuman. Ding amanong lalwal karing labi ko, at ing pamibule-bule ning kakong puso, maging katanggap-tanggap la sa arapan mo, o Ginu, apeka batukong matibe, at kakong talapagligtas. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Mengariya king metong akatawan,
ay ating dakal adake i Kristo. Makanyan man, metong yamong katawan, bistaman dakal yang yayaliwang dake. Makanyan mo naman, itamungan, Hudyo o Griego, alipan o timawa, may binyag tamo, king metong mong katawan, king kapamilatan ning metong mong espiritu. At itamungan, minumtamo king metong mong espiritu. Uling dakalang dake, ring bibilog king katawan, at emong metong adake. Nung ingbitis sabyana, uling eko gamat, eko kayabe king katawan. Ita mga baldugan, king enanedake ning katawan. At nung ing balugbog, sabyana, uling eko mata, ita mga baldugan, king enanedake ning katawan. Nung ing mabilog a katawan, matayangan, makanano yang makarandam, at nung puro nemang balugbog, makanano yang makabaw. Dapat epin makanyan, Sirya na lang binili ng Diyos, ding miyayaliwang dake king katawan. Alang katawan, nung buko diyang metong adake, ingka matutuanan, dakala ring dake, dapat metong yamu, ing katawan. Inya ay naasabi ning mato king gamat, era ka kailangan. Ni ing buntok ay naasabi ka ring bitis, era ko kailangan. Emu ita, etamo malyaring miye, nung alalo ring balamo may nanang daki ning katawan. At deting isipan tamong alang kabaldugan, adake ning katawan, ila mismo ring sukatang pakaingatan, kabang detang dake ay masanting lalawan, ila rin lalo tang pakadinan pansin. Aera namang kailangan ding mga lagundake na ning katawan tamo. Dapat pibage-bage no ning Diyos ding dake ning katawan, bandinan mas maragul adangalan, detang dake ning katawan ay lang makaing dangal. Inya alang pamisagsagan king katawan, dapat ding miyayaliwang dake at ilang masabal king metong at metong. Nung ing metong ng dake ning katawan, manandaman ya, ding aliwang dake, manandaman langan, abe na. Nung ing metong adake, mi parangalan niya, ding sablang dake, mi parangalan lang, abe na. Uli na niti, ikongan, katawan akong Kristo, ating balang metong kaya kayo, dake ni. Bibili no nin Diyos king iglesia, ring sabla, king sukat ng pagkabilyan. Mumuna, ring apostol, kadwa, ring propeta, katlo, ring talaturo, at kaybat, ting darapat mala, at detang ating upayang manulo, o makasawab karing aliwa, o mamahala karela, o magsalitang miyayaliwang amano. Elangan apostol o propeta, o talaturo, ilangan ating upayang dapat mala, o manulong masakit, o magsalitang aliwang amano, o magpalino, nung nano ing kabaldugan, dareting amano.
Amano ning Ginoo. Salamat king Dios, talakad tapuban parangalan ing mayap a balita. Ing Ginoo tinubod nako, ban ipanaral ke ing maya pabalita, karing pakakalulu, at ihayag ing katimawan karing bihag. Ing Ginoo man tabay ake kayungan. At kaya ka antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Dakal na lamo rin dig magkapilit, sinulat, kasalaysayan tungkol king bagay mga palyari busalmi. Makayagpang ing karelang sinulat, king sinabira ke kami, ring mikasaksi at menaral kareting bagay, ibat king mula. Kay bat kong inusisang mitmong kaingatan iting sablang bagay, mayapan ko na naman po, ing sumulat meto nga mayayaos kasaysayan para ke kayo, kagalang-galang at Teopilo. Depatan ko iti, banabalo yung lubos, ing katutuan daring sablang bage, amituruna ke kayo. Mibalik ya Galilea i Jesus at ingupaya ning banal a Espiritu at Tsukeya. Mikalat ing balita tungkol keya king mabilog alugalayta. Tinuruya karing karelang sinagoga at ding sabla pupuryande. Kay ba't nanita, migbalik ya Nazaret, Jesus. King lugal, anunuya meragol. King aldona ning sabat, antimoying ugali na, mintaya king sinagoga. Tinalakadya, ban mamasa karing kasulatan. Binyere kaya ing libro ning propeta Isayas, biklat na ing libro, at ikit ne king lugal nung makasulat ing makatuki. Ing espiritu ning Ginoo at tsukanako, uling pinili na ako, bani panaral kay maya pabalita, karing pakakalulo. Tinubod na ako, ban ipahayag, ing katimawan karing bihag, ating pamagbalik da panimanman ding bulag, ating pangayat bus daring mayayalipit, at ipabalo ing banwana ning pamagligtas ning Ginoo, king kayang balen. Lilong ning Jesus ing libro, binalik na king kasawp at linuklukya. Makalawe lakkeya ring sablang tao king sinagoga. Nga nakarela, metupad ngini iting bage naning kasulatan kabang pakiramdaman niyeng mababasa. Kapatading mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Yan kaya ka, O Kristo. Metupad yang yeni iting dake na ning kasulatan kabang pakiramdaman niyeng mababasa.
Maya pa abak, kaya ko man po. Ating metong ugaling tao na atsuna, magumpisa pa minuna, panahon na pang adan ng pong Eva. Nano iti, mi panuro nung ninong makikasalanan. Nung balo yung kwento na adan ng pong Eva, kingkera ang Biblia, wari niyang paintunano ning igpa. Adan, Eva, no ka rin kayo. Ay, marine kayo pong luling lubas kami. Ha? Ning sinabing lubas kayo, pengan niya itang bunga na ning tanaman na penabiling ko ngayon kakanan. Nga na. O ba't gawayo ito? Nga na nga dan. O hindi po kasi babaeng binye yung kaya kanako. Dinina na akong bunga. Nga na. O Eva, o gawa mo ita. O ita po kasi ngubingan na, tsuka rin nga na. Tinukso na ako. Blaming. Whose fault was it? Ninong makiresponsibilidad king milyaring yan. Ay, ita po kasi kasalanan na. Kasalanan dangan, puwera na ika. Yung makanya ning daramdaman tamo king ebanghelyo kaniting 3 Domingo ning ordinaryong panahon. Nga na ning Ginoo king tatauling dake na ning ebanghelyo. Metupad yang eni, iting dake na ning kasulatan king kekong daramdaman. Nano ita? Ing ating mitubod, ban mitimawa laring bihag, ban ibalik ing panimanman dimbulag, ban at busan ding mayayalipit, ban ipanaraling maya pabalita karing pakakalulo. Tutuparan ko ng ngenita, nga na ning Ginoo. Antina na mong sasabyan, akuan ko na ing responsibilidad ay ni. Pangatawanan ko na ing obrang iti. Tatalakaran ko na ing misyon ay ti. Ating adwang kultura, king kaya katamong biye, emu keng kultura dareng cellphone, pero karinya may libatiti. Itang kulturang pasalod. Ipasame ing responsibilidad mo karing aliwa. Hanggat pasame ing responsibilidad. Ipasame, bang kanita, mayan para keka. O limbawa, ating pong metong formator seminaryo nga na, balo mo nga na, ning kahit misan, panamdaman ko nga na, papasa na mo kaya katamo. Reng pengari da reng high school na rin, ing responsibilidad ng paragul kareng-karelang pamilya. Itang obrada papasa da kaya katamo. Nga na. Miya sisi, kayang panamdaman na yung makanta. Dahil ngaliwa naman, halimbawa po, ting linapit kaya kayong magpalimos o manyawad saop, kayang tulid ng pisamban, sagli aturo yung sekretarya ng parokya. Ay, munta ko po, kaya ng sekretarya, babyela po ka rin. Bana ka nga mamagot kayong sarili mong bulsa. Mangailangan tang kapayapan king yato. O sige, actually, rin talagang mapangulok yan. Det ang kriminal, pamatenta na lamo. O kaya, pangulong talangan, kasalanan dangan yan. Kasalanan dangan, puwera na ika. Bakit ing kapayapan, ila mo, ing ating responsibilidad kanita. Metong kampengari, magwalayang anak mo, imbes na kilikan me, patunuran me, o dinan meng cellphone, papanalben meng YouTube ka rin, kang buri ng alben, magtunod yapi naman. Culture of pasalod, ang gatapasa mo yung responsibilidad, bahan kumayan yung kaya kang pupusanan, ipasa mo. Potang yan nagawan ng tao, itang obra na, ang malino ng Pepa Malino, sinulat kaya katamong San Pablo, nga ng San Pablo, itamo nga natintahan kanya-kanyang obra, at tintahan kanya-kanyang responsibilidad. At nung itamo gawan itang kaya katang responsibilidad, may epektuan lang naman din aliwa. When people don't do their responsibility, when they don't carry the responsibility on their shoulders, nano yung kailangan? We need stand-up guys. Amanong English, burinan sabyan, ilaret ang taong agyudang talakaran ng karelang responsibilidad,
itang sarili dang responsibilidad, balo din karelang obra, at gagawan da iti, itmong katapatan. Makabilib na rin taong makanyan. Ang gampang masakit, bistaman mabayat, pusanan at pusanan din karelang responsibilidad. Matas kulawe, kareng taong makanyan. Matas talawe karen taong balo din obrada. Stand up guys, kalupa na ning Ginoo. Ing espiritu ning Ginoo at tsuka na ako nga na. Uling tinubod na ako, bani panaral kayong maya pabalita ka rin pakakalulo. Balo na yung obra na, balo na yung mission na. Pero ating pang meto nga mas makabilib. Kesa ka retang taong balo na yung obrada. Mas makabilib na retang taong da responsibilidad, da obra. Pero ating uling ating taong ginawa king obra na, talakara na, patitang na responsibilidad. Kini alulubtang metong pangkultura, share a load. Tametong pass a load. Ipasa ya ka, kaya na yan, obra mo na yan, bala na ka. Tametong ali, share a load. Kung nga nibiye ka, so panda kang mamitbit king responsibilidad mo. Ban kumayan ing responsibilidad. Ban kumayan ing mabayat. Nga napiling kasebyang kapagpangan, antiyaman kabayat imbubuat, nung dakal kayong gugunyat, maginyang mayan, anting patpat. Share a load. Ding taong biyasa lang makirake king responsibilidad, makabilibla naman. Ang gampang diretsang responsibilidad ito. Siguro din dam yun na itang kwento. At pong metong malulumod king ilog. At dakala taong makiyosyoso la. Ay, makalunos naman. Otat ligtas. Sige, may panurula po nung ninong magligtas keng malulumod. Kabira-birating kabud na mo may nakbag. At sige pa niya po ining malulumod. Inyang mi ahon na laking pangpang. May palakpakal na rin tao. Gagaling mo Brad. Nga raw, ba't katapang mo? Gewa mo ita. Na nga sabi mo, nga rakitang megligtas. As nepong karokalawe, maglalawe kayong paligid na nga na. Nino man kaya kayo yung mitulak ka na ako. Pota nga baluda ka, mayari ka balat ka ako. Nga na. Mitulak ya pala. Tinulak dya mo. Na naman talaga sinarya, yung ligtas na yun. Nga tune ka rin, may pasubo na, gewa na. Karakal tabalong makanyan, daman pinlano yung magino ang pengari. La pa man makasadyang maging pengari. Pero uling nga tune kyan yung responsibilidad. Tela karanda na, gewada na. Ating ko siguro kilalang the responsibilidad yung maging breadwinner king pamilya. Pero uling may sakit la ring pengari, may wala la ring pengari, ila nang tinalakad, ban manyese pamilya. Da responsibilidad, pero tela karanda. Ating ko sigurong kilalang, da responsibilidad ding manyese pengaring masakit. Uling karakal da pakapatad, pero uling ilang atsuna ka rin, tela karanda na, pengatawanan da na. Karing kaya katamong frontliners, kaniting panahon, da responsibilidad ing mate para karing karelang ulwan. Para karing magobra ang gampang libutan din pandemya. Pero tela karanda. Ating ko sigurong kilalang, na responsibilidad ing papag-aral, kamag-anak, paunakan, pisan, nakakilala. Pero gagawa na. Tatalakarana, makabilib na rin taong makanyan. Stand up guys, nga tamo karela. Baluda, ing pamangailangan, at akuan da ing responsibilidad, king sarili ra. Itamongan, mira kayanan tamo, king misyon ng Kristo. Itamo man, mitutubod tamo, ban ipahayag ing katimawan karembihag, ing ibalik la panimanman dimbulag, ing ipayabot
Iligtas at busan dareng may yalipit at ipabalo ing banwanan ng pamagligtas. Ita mo pong bistaman mabayat, misasakitan, king responsibilidad, ake katampo pusanan kimbye, anggat agyutang talakaran iti, anggat gagampanan tayo ti, o ining sasabyanan ng Ginoo, kaya katamo. Ing Espiritu ng Ginoo at yuke kayo. Uling pinili na kayo, bani panaralye, ing maya pabalita, karing pakakalulo. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang may payang tuto, dinalang king banwat yato, at kang Isokrisong ng bugtong aginuta mo, pinagliking mo paya ning banal na Espiritu, bibait ka Santa Mariang Birhen, linasa lalanong payang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk, wananin Diyos, ipang may payang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiye ang pomeng amate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santos, king pangapataw daring kasalanan, king pangasabirang mieding mete, at king biye alananga. Amen. manalangin tamo king Ginong Jesus. Paningkayang mensahe, maging mayap yang balita, karing sabla. Nga tamong maos kaya, magsalita ka Ginoo, gustan mong makiramdam kami. Ulitan tayo po. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makirandam kami. Para king balayan mong makatipon keti, ban makiramdam karing kaya kang amano ning biye, at para karing hanggang kapilan man, e patinanggap king kaya kang amano, bandamdaman det atalastas ing mayap mong balita, manalangin ta king Ginoo. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makirandam kami. Para karing kaya kang talasalpantayang mitatagulaling king aldoy ti kaya ka, at para karing sapilitang magobra king aldoy ti, ban ing mayap mong balita ning lugod, dasan doring sabla, manalangin ta king Ginoo. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makirandam kami. Para karing bihag amanaya king karelang kalayan, at para karing manatiling bibihag king karelang sarili. Baning kaya kang mayap a balita ning katimawan, dasan nongan, manalangin ta king Ginoo. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makirandam kami. Para karing bulag a makibalo, nung nanong sala, at para karetang manakit o bisang manakit. Baning sala ning kaya kang mayap a balita, ang tabayana nongan, manalangin ta king Ginoo. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makirandam kami. Para karing kalulu, at ding mayayalipusta, ang manyawad sawop, at para karing karelang matulid, para karing magsamantala, at liligalig karela, baning mayap ng balita ning kaya kang hustisya, at ning karelang dangalan, miras king balang metong, manalangin ta king Ginoo. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makirandam kami. Ngeni po adwanta mo ing sarili tang kapagnasan. Para kaya katangan, mira kayanan king obra ning pamagligtas ng Kristo. Para kaya katangan, makikasuywan, makamisyon, anting pengari, talaturu, kapatad, Kristiyano, tao, king grasya ning Espiritu ning Dios sa tsuke katamo, hapusan, agampanan,
at alakaran, ingobrang iti. Ginong Yesus, ing tula at ligayang papasyag mo, makatagulaling maging maya pabalita para karing sabla. Bustan mong makiramdam kami king kaya kangamano, at kasyan mo keng misane kaniti, banding gana-gana akit da, kingi kayong ginumi, ngeni at kapilanman. Amen. Dito po makasadyang mag-offer, magpila, na po kinliputan. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang daon, matanggap ya, arapaning Diyos, igpang mayupayan toto. Tanggapan na sana ni Ginoo itindaon karing gamat mo, king ikapurit ikaligayan ning kinlagyo, ning kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang tanggapan mo reting kekengain,
Ipaintulot mong papagbanalanda kami at pagdalang kaligtasan. Ipagkalob mo po iti, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi yake kayongan, At kaya ka antimore, yat nayo rin pusoyo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati o igpa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, king kekang lugod, binukod mo kami, ban ipakilala mo ing kekang karangalan, agyang gilutan da ka, paulin ing kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik ke lub keka. Ulinita, ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupami, ban ating kalupaming taong makapagligtas ke kami, king kapahamakan at pangalilikindalan. Kapamilatana ring anghel ning banwa, yayampang daing karelang panalangin ning pamanyamba, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Misuge sana ing siwalami king karela, king matagumperang dalit ning kapuryan, ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sareteng ayin ting espiritu mo, ban para ke kami magawalang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon ko sandob kim pamaylasat kamatayan kinwanay tinape, pe pasalamat yakeka, piraso ne, at binyene karingke ang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan kinwanaing kalis. Pasibayang pe pasalamat keka. Binyenaing kalis karing kayan disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at minom ko kaniti. Itiing kalis ng kanakundaya. Indaya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu para ke kayot para karing sablantao. Banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Inyangin igaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo, daraon miyakeka iting tinape nimbye at ing kalis ng kaligtasan. Layon mi pong pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Papakumbaba aming ipagamuha mo, kingi kaming ansa ng misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpa, in Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap ya king lugod, kambe ng Francisco in kaya kaming Papa, i Florentino in kaya kaming Obispo, i Pasiano in kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo, Pari at Diakono. Ganakan mula naman po, ding kapatad ming matudtud na king kapayapan. Tanggapan mo sana king kekang kayarian. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiela nangga, ban kayabe ng Maria, imbirhen induning Diyos, San Jose, imbanal na esposo, ring sablang apostol at santo at inupad king malmong kaburian, kekabaning panahon, pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, igpang mayupayan tutu kagum ning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Kalupan na ning Ginoo, atinta mo namang kanya-kanyang obra, responsibilidad, misyon kimbye. Anyawaran tamo ing sikanan, ing tapang, talakaran, deti, king panalangin tiro na mismo kaya katamo ning ginutang Yesu Kristo. Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ing kekang pakalulo, parati keng mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami,
King panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabe parati kaya kayongan. At kaya ka antimurin. Ing obra ning kapayapan, obligasyon tayangan. Enya mo kabod obligasyon ning gobyerno o ring manungkulan. Ita mo ngan. Nyaking masayang paralan. Iabot tayo kimbalang metong ing kapayapan ng Kristo. Kapayapan kaya kaman po. Peace be with you. Nyoing ginutang Yesu Kristo, ing mitubod ban iyatad ing kaligtasan, king tao at king yato. Mapalad tam, ita mong ausanan tanggap king kayang katawan. Ginoo, kaya kung matampan tanggap kaya ka, dapat ikas mo yung amano mo, pumayap na ako. Tawan at dayang Kristo, idala na katangan sana kimbye alananga. Amen.
Siklod, tamo po. Manalangin tayo upang sa papalapit na pambansa at panglokal na halalan ay tunay na maghari ang kalooban ng Diyos na siyang gumagabay sa lahat ng bansa. Sama-sama nating idalangin, iligtas mo kami, Panginoon. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa pamimilit, pananakot, karahasan at terorismo, Iligtas mo kami, Panginoon. mula sa panloloko, pagsisinungaling at pagbaluktot sa katotohanan, Iligtas mo kami, Panginoon. mula sa panunuhol, kasakiman at sabwatan upang makapandaya, Iligtas mo kami, Panginoon. mula sa kawalang-muwang sa paglilinlang at makitid na pananaw, Iligtas mo kami, Panginoon. mula sa pagbabanta, pananakot at lapastangang pananalita. Iligtas mo kami, Panginoon. Sama-sama nating idalangin, dinggin mo kami, Panginoon, Dinggin mo kami, Panginoon. upang ang aming budhi ang siyang gawing tunay na pamantayan, Dinggin mo kami, Panginoon. upang ang kaputihan ng nakararami ang aming pinakamataas na layunin, Dinggin mo kami, Panginoon. upang ang dignidad ng tao ay palagi ang igalang, Dinggin mo kami, Panginoon. upang ang kapuspalad at mahihina ay pagkukulan ng higit na pansin, Dinggin mo kami, Panginoon. upang ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi ipagwalang bahala, Dinggin mo kami, Panginoon. upang ang pagkakaisa ay magbigay daan sa landas ng kapayapaan at kaunlaran, Dinggin mo kami, Panginoon. upang ang banal na pagkatakot sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ang maging gabay ng mga nagnanais manungkulan sa pamahalaan. Dinggin mo kami, Panginoon. Manalangin tayo. Pastol ng aming kaluluwa at tagapagligtas ng sanlibutan, ang politika ay iyong kaloob sa amin. Isang paanyaya upang maglingkod sa iba at lumago sa kabanalan. Gabayan mo ang politika sa aming bansa, katulad ng paggabay mo sa amin. Nawa ang aming politikal na pakikilahok para sa mga botante at kandidato ay magdulot ng kaluwalhatian sa iyong mahal na ngalan at matulungan din kaming yumabong sa kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tam. Bisyag mi nga mano mo o Ginoo, at mi katawan yan tao ketibusal mi. Te pasiknangan mo kami kapamilatan ning kayang mano at ning kayang katawan. Makayawad kay pakaya kay kang migit mayap, kesa aking pabustan mo ring biyeming maging mayap ng balita ning kayang mano, kinumang akatabnumi. Itimawa mo kengan, kapamilat ning kayalan, kalayan inatad na kaya kami, ning ginuming Yesukristo ay anak mo, manggaman kingalananga. Amen. Our Lord is the utmost ultimate model of share a load. He shares His mission with us, and He also shares our burdens. Dinakini ngobra nagyakatamo at makirakey kareng responsibilidad tamo. Uling kalupa na ing espiritu ning Ginoo at yuya kay katamo. Agyuta mo ing kaya katang responsibilidad. Uling kayan tabi tayo. Ing Ginoo man tabi kaya kayungan. At kaya kaon timuri. Iduko yung buntok yu para kim bendisyon.
Ingamano ning ginutang Kristo maging mayap yang balita kaya katamo, nung atintang kamalayan, king sarili tang kalukan, at kayalan kabaldugan. At agawa tayang maya pabalita ning kapanaligan at tula, karing sablang makapadurot kaya katamo, nung ing espiritu ning katutuan, magsalitaya karing kaya katangamano, at pagkapilitan talang gampanan, deting kekatang misyon. Mananasan ng Diyos, ipagkalob na kayo, ing tetagan, at bendisyonan na kayo, ning igpa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing kekatang kapag masusyan, mi daone, umena kayo, gampanan, talakaran, pagobran, ing misyon, abinyena ng Diyos kaya kayo. Salamat King Diyos. Magrasyang Domingo kaya kung po. Mayo ti hayag, purihin siya, ating ibunyag, awitan siya, pagliligtas ng Diyos sa krus ni Jesus. Siya sa mundo'y tumubos, langit at lupa, siya'y papurihan, araw at araw, siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Alleluia! At isigaw sa lahat, kalinga niya ay wakas, kayong dukat sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigaw, sanlibutan, ang ngalan niyang angkin, siningin ang bituin, liwanag ng Diyos, sumaatid, langit at lupa, siya'y papurihan, araw at araw, siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Alleluia!